Reka nkwifurize ibihe byiza y'umukunzi w'Ingenzi TV udahwema kutwereka ko udukurikiye. Mu butabera urubanza Rwanda isaba Eliab na Kayiranga David rukomeje kwibazwaho mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Ubutabera ni imwe mu nzira yunga abagiranye ibibazo, amakimbirane yavutse hagati y'abantu benshi cyangwa umuntu n'undi. Ubu turi mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga rukorera i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Urubanza rwaburanwaga rwari hagati ya Kayiranga David watsinze Ndayisaba Eliab kuko yari yaramutwaye umuceri. Igihe izi manza zabaga zafashweho umwanzuro, Ndayisaba Eliab atangira kwishyura Kayiranga David. Ubwo itangazamakuru ryari mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga, haburanaga umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Mukarusanga Alphonsine na Kayiranga David baburana na Ndayisaba Eliab. Kugeza ubu benshi bakurikiranye iburanisha baribaza impamvu urubanza rutarasomwa. Nyuma yuko uru rubanza rwihutirwa rugiye kumara ibyumweru bitatu rutarasomwa, hashingiwe kandi ku byagiye birugaragaramo no ku byato Ndayisaba Eliab yivuga ahamya ko yigererayo, ubu amatsiko, amakenga n'impungenge ni byose nyuma yuko Ndayisaba Eliab ahamwe burundu n'icyaha cyo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano agakingirwa ikibaba. Kuki Ndayisaba Eliab yagezeho agatambamira ibyemezo by'inkiko, inzego zose zikaruca zikarumira akanga kwishyura abamutsinze. Ndayisaba Eliab abeshya ko yishyuye yibazwa inyemezabwishyu akazibura, yabazwa inyemezabwishyu akazibura. None ubu abitabiriye urubanza mbonezamubano nimero 104 rwaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, Ndayisaba Eliab yaburanagamo na Kayiranga David amaze imyaka 4 anyazi toni zisaga 10 z'umuceri akoresheje inyandiko mpimbano. Kongeraho ko ubu yareze n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Mukarusanga Alphonsine ku ya 17 z'ukwa gatandatu 2026 rwagombaga gusomwa ku ya 22 z'ukwa gatandatu 2026, none ngo rukazasomwa ku ya 3 z'ukwa 7 2026. Nk'urubanza rwihutirwa, buri wese warukurikiranye ahita yibaza niba koko noneho hatazatangwa ubutabera busesuye. Presidente w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitira aherutse kwihanangiriza abacamanza bitwara nabi, kongeraho n'abajya ku nkiko nabo bakitwara nabi. Isesengura rihite guki kuri uru rubanza, wo bireba niwe uhanzwe amaso. Iyi ni Ingenzi TV naho ndi Spirit Habimana.